Ikaze nanone muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho, ndabasuhuza mbifuriza ibihe byiza mwebwe muri mu Rwanda, hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Burundi n'igihugu cya Tanzania. Hari amakuru akomeye cyane ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru, inkuru yihutirwa cyane kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, umunyapolitike utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda, usanzwe afite ishyaka ryitwa Darifa Umurinzi ariko ritemewe n'amategeko, hanyuma akaba afungiwe i Mageragere mu mujyi wa Kigali. Iyo nkuru ndayibazaniye ariko ndabanza mbahe inshamake z'andi makuru y'ingenzi agezweho muri aka kanya, hanyuma tubone kuganira ku aya makuru. Reka duce mu gihugu cya Tanzania, haravugwa inkuru y'abagabo batatu bakatiwe igihano cy'urupfu. Urukiko rw'ubujurire ruherereye i Mbeya muri Tanzania rwemeje igihano cy'urupfu cyari cyahawe abagabo batatu bahamijwe icyaha cyo kwica umukozi ushinzwe gutanga inguzanyo mu kigo cy'imari iciriritse. Iki cyaha cyo kwica uyu mukozi cyabaye ku itariki ya 30 Kamena 2017 mu gace ka Isanga muri Mbeya. Abo bagabo bahamijwe icyaha barimo Alex Mwakimbala, Elias Mushi uzwi nka Mangi ndetse n'uwitwa Gideon Tulo uzwi nka Mwankinga. Bahamijwe kwica uwitwa Victoria Manase, n'umugore w'imyaka 32 wakoraga mu kigo cy'imari iciriritse cyitwa Black. Ibi byabaye rero mu gihe Victoria Manase kandi yari mu kazi ke ko gukusanya amafaranga y'inguzanyo ndetse no kwigisha abakiriya babo imicungire y'imari. Nyuma yo kurangiza akazi ke, Victoria yinjiye mu modoka atazi ko hari abagabo bateguye umugambi wo kumugirira nabi bamukurikiye mu rugendo. Umwe muri bo rero yaramunize, abandi baramwambura amafaranga yari yakusanyije ndetse na telefone. Nyuma yo kumwica, abo bagabo bajugunye umurambo we hafi y'irimbi rya Isyesye bahita bahunga. Mu iperereza ryakozwe hakoreshejwe uburyo bukoreshwa mu gukurikirana ibyaha bikorerwa kuri internet, babasha kandi kubona ahari telefone ye yibwe. Ibi byatumye inzego z'umutekano zibasha kandi kumenya abakekwaho icyaha, maze Mwakimbara nta atabwa muri yombi bwa mbere. Mwibazwa yaje kwemeza ko yakoze icyo cyaha ndetse agaragaza abandi babiri bari kumwe nawe, Mushi na Ntulo, bobo bafashwe nyuma bemera uruhare rwabo mu kwica Victoria, nubwo nyuma bavuze ko babihatiwe. Mu mwaka wa 2022 urukiko rukuru rwa Mbeya rwabakatiye igihano cy'urupfu. Abo bagabo bajuririye icyo cyemezo bavuga ko nta batangabuhamya babonye icyaha gikorwa kandi ko ibyo bemeye byaturutse ku gahato. Urukiko rw'ubujurire rwanze rero ubujurire bwabo ruvuga ko ibimenyetso byatanzwe birimo iby'iperereza, ibyabonywe n'abatangabuhamya n'ibindi bimenyetso bifatika bihagije. Urukiko rwemeje ko igihano cy'urupfu bahawe kigumaho. Duhindure ingingo nge mu burasirazuba bwo hagati, mabwire ko Iran ntizi igihe izongera guhurira na Amerika mu biganiro. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa Iran yitwa Saidi Khatibzadeh akaba yavuze ko nta tariki iremezwa yo kongera gusubukura ibiganiro by'ubuhuza hagati yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe zimwe mu ngingo z'ibyo baganiriyeho mbere zitaremezwa. Mu cyumweru gishize nibwo intumwa za Amerika n'iza Iran zahuriye mu biganiro byo guhagarika intambara imaze iminsi bihuza, gusa byasojwe nyuma y'amasaha 21 zinaniwe kumvikana ku bijyanye no kuyihagarika. Mu kiganiro agiranye n'itangazamakuru i Antalya muri Turukiya, aho yitabiriye inama ku bya diplomasi, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije wa Iran yavuze ko igihugu cye gikomeje kandi gushyira imbaraga mu gushyiraho umurongo ngenderwaho uzagenga ibi biganiro kandi ukazaba uhuriweho na Amerika kugira ngo bitazongera kubaho ntihagire icyo bitanga. Ati ntabwo dushaka kujya mu biganiro cyangwa se inama tuzi ko bidashobora kugira umusaruro bitanga cyangwa se bikaba byateza imidugararo kurushaho. Yakomeje avuga ko igihe impande zombi zitaremeranya ku murongo cyangwa se gahunda izagenga ibi biganiro, badashobora kandi gushyiraho itariki ya nyayo y'ibindi biganiro bizahuza ibihugu byombi. Igihe tutarabasha kandi kumvikana kuri uwo murongo uzagenderwaho muri ibi biganiro, ntabwo dushobora kandi kwemeza itariki izaberaho ibindi biganiro byo guhagarika intambara. Hari ibyo mu by'ukuri ati twari twaragezeho ati bifatika, ariko uburyo bwo kwishyira imbere ati ku rundi ruhande byatumye ibyo biganiro nta musaruro ubivamo. Yagaragaje ko Iran itari kwemera amasezerano kubera ibyifuzo Amerika yinjiranye muri ibi biganiro birimo guhagarika gahunda yo gukora intwaro za nucleaire. Ibi biganiro Amerika yabigiyemo ifite ingingo 15, Iran ivuga ko ingingo 2 cyangwa se 3 arizo batigeze bumvikanaho. Mu by'Amerika isaba Iran harimo guhagarika umugambi wo gukora intwaro za nucleaire, gufungura inzira ya Hormuz,
guhagarika gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro, guhagarika ibitero ku bihugu byo mu burasirazuba bwo hagati n'ibindi. Iran yo isaba Amerika kuyikuriraho ibihano, guhagarika ibitero igabaho, gukura ingabo zayo mu burasirazuba bwo hagati ndetse n'ibindi. Mbere ko tujya kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza, reka duce mu gihugu cya Uganda. Abanya-Uganda batangiye guhabwa umuti urinda kwandura agakoko gatera sida ufatwa kabiri mu mwaka. Guverinoma ya Uganda yatangije ku mugaragaro itangwa ry'umuti mushya urinda kwandura agakoko gatera sida witwa Lenacapavir mu rwego rwo kongera ikibatsi mu guhangana n'icyo cyorezo kimaze imyaka myinshi cyane kibasiye abaturage bo mu gihugu cya Uganda. Umuti wa Lenacapavir utangwa buri mezi agera kuri 6 ndetse utanga amahirwe ya 99.9% yo kurinda uwawuhawe kwandura virusi itera sida. Uterwa mu rushinge, aho iyo umaze kugera mu mubiri virusi itera sida igerageje kandi kwinjiramo isanga waremye uturemangingo tuyica vuba ikaba kandi idashobora gukura cyangwa se gukwirakwira mu maraso kuko iba yamaze gupfa. Gutangira gutanga uwo muti ku mugaragaro muri Uganda byabaye kuwa 18 Mata 2026 mu mujyi wa Lila uherereye mu majyaruguru ya Uganda. Minisitiri w'ubuzima muri Uganda Dr. Jane Ruth Acheng yavuze ko gutangira kuwutanga bwa mbere muri icyo gihugu ari intambwe ikomeye kandi mu rugendo rwo kurandura virusi itera sida yibasiye abatari bake mu gihugu cya Uganda. Ati uyu munsi ni amateka akomeye kuri Uganda mu rugendo rwo kurandura burundu sida. Ati bitarenze muri 2030 Lenacapavir igiye gufasha cyane abari mu byiciro byugarijwe n'iki cyorezo. Yasobanuye ko uwo muti ugiye gutangwa mu byiciro hibandwa ku turere twugarijwe cyane na sida, ndetse ko amavuriro agera ku 103 yamaze guhugurwa kuwutanga, mu gihe biteganyijwe ko azaba ageze kuri 300 mbere y'uko mwaka urangira 2026. Dr. Acheng ibikije kandi ko Lenacapavir atari urukingo rwa sida, ahubwo ari umuti ufasha kwirinda ubwandu, bityo ko abawukoresha bagomba kandi gukomeza kwirinda bakoresha agakingirizo kandi bakisuzumisha buri gihe. Ati uyu muti rero ati nturinda gutwara inda cyangwa se izindi ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina, niyo mpamvu gukoresha agakingirizo ati bikiri ingenzi. Uganda imaze gutera intambwe ishimishije mu kubungabunga mu kugabanya ubwandu bushya, aho bwavuye ku bantu 96,000 muri 2010 bukagera ku 37,2025 ubwo mu rubyiruko ubwandu bukigaragara cyane. Uwo muti uzafasha cyane mu kugera ku bantu benshi, by'umwihariko abari mu byiciro byugarijwe cyane, bigire uruhare mu kugabanya ubwandu bushya bwa sida muri Uganda no mu karere muri rusange. Itangwa ry'uyu muti mushya ni umushinga uriho n'imiryango mpuzamahanga irimo Kigega Global Fund, irimo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ndetse n'abandi bafatanyabikorwa. Leta zunze ubumwe za Amerika n'Ikigega Global Fund gishyira ingufu mu kurwanya sida, igituntu na malaria, bikomeje gushyira ingufu mu gukwirakwiza uyu muti wakozwe n'uruganda rwitwa Gilead ufasha mu kurinda ubwandu bw'agakoko gatera sida, ku buryo nibura waba wamaze kandi kugera ku bantu 3 miliyoni muri 2028 mu gihugu cya Uganda. Ikaze muri aya makuru kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza. Nkuko nabivuze hejuru, ni umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda. Akaba rero Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr. Bizimana Jean Damascene yarakebuye abashyigikiye Ingabire Victoire Umuhoza bamufata nk'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubuyobozi bw'u Rwanda, mu gihe ahubwo ati ari ikihebe, ati gishaka kugira nabi ubuyobozi bwarwo. N'ubutumwa icyo gihe yagarutseho hari ku munsi wo kwa gatandatu ya 21 Gashyantare 2026 mu butumwa yagejeje ku Banyarwanda bitabiriye ibiganiro byabereye i Paris mu Faransa hagamijwe kwimakaza ubumwe n'ubudaheranwa mu Banyarwanda. Igitekerezo cy'inama cyaturutse ku Banyarwanda bo mu mahanga biganirwaho mu nama y'umushyikirano ya 19 yabereye i Kigali ku matariki 23-24 muri Mutarama 2024 yateguwe ku bufatanye na Interpeace n'umuryango mpuzamahanga uharanira kubaka amahoro arambye ku isi. Uretse Minisitiri Bizimana, mu bitabiriye ibi biganiro baturutse mu Rwanda barimo na Minisitiri wa Siporo Nari Mukazayire wanatanze ubuhamya bw'ibihe bikomeye yanyuzemo ku byo kurokoka Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, mu gihe umubyeyi we no kuvuga mama we ari umwe mu bayigizemo uruhare. Byitabiriwe kandi na Jean de Dieu Uwizeye uvuga ko yamaze igihe kinini cyane afite urwikekwe no kutizera inkotanyi, yumva ko zizamugirira nabi kuko yabarizwaga mu bwoko bwakoze Jenoside. Avuga ko kuri ubu yabohotse ndetse yibona nk'umunyarwanda. Ambasaderi w'u Rwanda mu Faransa yitwa Nkurikiyimfura François yavuze ko ibi biganiro kandi byitezwe umusanzu mu gushimangira ubumwe bw'Abanyarwanda. Ati twishimiye
kubakira mwese muri uyu mujyi wa Paris aho duteraniye kugira ngo uyu munsi tugirane ibiganiro nk'abanyarwanda ba mu bihugu by'i Burayi. Bibiganiro ati nizera ko bidusigira impamba ihagije atizadufasha gukomeza ubumwe tukarwanya icyaduteza amacakubiri n'inzangano kuko tuzi aho yatugejeje, bityo rero tugakomeza kwiyubakira igihugu cyacu dukunda. Yibukije bato ko nubwo jenoside yabaye bataravuka cyangwa se bakiri abana nabo barebwa n'ibi biganiro. Ati yashize imyaka 32 jenoside yakorewe abatutsi ibaye, abenshi muri hano ati mwari mutaravuka, ati mushobora kwibwira ko ati bijyanye n'ubumwe bitabareba, ati ariko twese biratureba, ati kuko ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi zitugeraho twese icyarimwe. Mu ijambo yagejeje kubitabiriye ibi biganiro, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano z'Igihugu Dr Bizimana Jean Damascene yagarutse ku mateka y'ubukoloni u Rwanda rwanyuzemo ari nayo yagejeje kuri jenoside. Ati kuva u Rwanda rwahabwa bwigenge n'abakoloni b'Ababiligi mwaka w'1962 rwagize ibyago byo gutegekwa ati na leta z'abahezanguni za Perezida Kayibanda na Habyarimana zagenderaga ku ivangura n'amacakubiri atoteza igihe gice kimwe cy'abanyarwanda b'abatutsi kugeza kuri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka w'1994 yateguwe na leta ikorwa mu bugome ndengakamere ihitana abatutsi barenga miliyoni. Uretse abapfuye, Minisitiri Bizimana kandi yibukije ko jenoside yasize umubare munini cyane w'impunzi z'abanyarwanda, usashimangira ko ari ikibazo ubutegetsi bushya bw'u Rwanda bwakemuye. Ati abandi baturage benshi bagera hafi muri miliyoni 2 bahunze igihugu, ati bajyanywe n'abategetsi bakoze jenoside, bamwe bahama mu bihugu bikikije u Rwanda cyane cyane muri Kongo, abandi bahungira mu bihugu by'amahanga ya kure harimo n'abari mu bihugu by'i Burayi, ati barimo bamwe muri mwe ati mukiri muri ubwo ubuzima. Kubwa amahirwe leta y'abicanye ati yatsinzwe na FPR Inkotanyi hakoreshejwe urugamba rw'amasasu, hatangira kandi gahunda yo gusana ndetse no kubaka igihugu kigendera ku bumwe bw'abanyarwanda, iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa buri wese, imiyoborere myiza, iterambere rya buri muturage n'ineza abanyarwanda bose muri rusange. Umusaruro w'iyi politike iha umwanya n'amahirwe buri munyarwanda wese urigaragaza, aturetse kuba adashaka kureba ukuri kw'ibikorwa byo kwemera uko guteye. Turifuza ko iyo nama ibaha umwanya wo kumenya u Rwanda nyarwo, aho kubeshywa no guheranwa n'ibinyoma by'urwango no gusebya ubuyobozi bw'u Rwanda bikwiza ku mbuga nkoranyambaga. Ibyo rero ni ubutumwa bwinshi bwagarutsweho icyo gihe mu biganiro byaberaga i Paris n'umurwa mukuru w'igihugu cy'Ubufaransa. Aka rero makuru yacu nyasoreze kuri inkuru, mbabwire ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemereye abahuza hagati yayo n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 kwitazongera kwica abasivili, amatungo yabo no kwibasira ibice bikorerwamo ibikorwa birimo ubuhinzi. Ibi ni bikubiye mu masezerano yashyizweho umukono hagati ya leta ya RDC n'abahagarariye ihuriro rya AFC 23 mu biganiro byabereye mu Busuwisi guhera ku itariki ya 13 kugeza tariki ya 17 Mata 2026. Nyuma y'ibiganiro hakozwe amasezerano ahuriweho impande zombi zemeranyijwe gushyira mu bikorwa imbere y'abahuza. Ibi biganiro rero byagizwemo kandi uruhare n'umuhuza ariwe Qatar usanzwe ahuza impande zombi, nubwo byabereye mu Busuwisi kureba kubera ikibazo cy'intambara yo mu burasirazuba bwo hagati. Mu ngingo zemeranyijwe harimo ibirebana n'ibikorwa by'ubutabazi mu bice byibasiwe n'intambara, kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu, uburyo bwo kubahiriza agahenge n'itsinda rihuriweho ribigenzura, kurekura imfungwa n'ibindi. Ibi biganiro byitabiriwe n'abahagarariye guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Alliance Fleuve Congo M23, abahagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Togo, Ubusuwisi na Qatar. Leta RDC na AFC 23 bemeranyije ingingo z'ingenzi zigamije kandi gushyigikira ibikorwa by'ubutabazi bugamije kurengera ubuzima bw'abaturage mu burasirazuba bwa RDC no kubahiriza ibiteganywa n'amasezerano mpuzamahanga ajyanye n'ibikorwa by'ubutabazi. Impande zombi ziyemeje kandi kubahiriza amategeko mpuzamahanga ajyanye n'ibikorwa by'ubutabazi, amategeko mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga arengera impunzi, hanibandwa ku mahame ateganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Leta ya RDC na AFC 23 kandi byemeranyije kandi guhagarika ibitero, kurimbura ndetse no kwangiza ibikorwa bigamije kubuza amahwemo abasivili, harimo ibijyanye n'ibiribwa, ibikorwa by'ubuhunzi, ibihingwa biri mu mirima, amatungo, amazi meza, ibikorwa byo kuhira n'ibikorwa remezo birimo nk'iby'itumanaho, serivisi zijyanye n'ingufu, ibitaro n'amashuri. Bibaye mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari maze kandi gishinjwa kugaba ibitero bice bituwe n'abaturage benshi ndetse no kwica inka zabo mu kwangiza imyaka hagamijwe kandi kubicisha inzara. Yabikoze cyane mu bice bya Minembwe.
Ibyo kandi bibaye mu gihe abatuye Minembwe bagoswe n'ingabo za leta RDC n'u Burundi, Wazalendo n'izindi bifatanyije zikababuza kugera ku mavuriro, ku isoko n'ahandi hibanze. Abahagarariye impande zombi kandi bemeranyije ko ibikorwa by'ubutabazi bitagarukira gusa ku biribwa, imirire, ubuvuzi, amazi, isuku n'isukura, aho kuba ahubwo ko bigomba no kujyana no gucungira umutekano abasivili. Mu byemeranyijweho kandi harimo ibikorwa byo gukumira ndetse no kurwanya ihohoterwa abasivili bakorerwa, by'umwihariko abagore n'abana. Banemeranyije kandi gucungira umutekano abakozi b'ibigo by'ubutabazi barimo ab'imbere mu gihugu ndetse n'abagenerwabikorwa n'imitungo yabo yifashishwa mu bikorwa by'ubutabazi ndetse no kwemerera gukora mu ituze. Hanemejwe kandi ko ibikorwa na serivisi by'ubutabazi bigomba gutangwa ku baturage bose hatabayeho ivangura iryo ari ryo ryose, ryaba irishingiye ku myemerere, inkomoko y'umuryango, imibereho, aho batuye, ibitekerezo byabo, ubwoko, umuco cyangwa se ururimi. Mu gihe ibyo byashyirwa mu bikorwa, Abanyamulenge bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baba bagiye kuruhuka nyuma y'igihe kinini cyane bibasiwe n'ingabo za leta, bazizwa ko ari abatutsi cyangwa se bavuga n'ururimi rw'ikinyarwanda. Reka rero mbashimire cyane, mbifurize kugira ibihe byiza. Turaza gusubira mu makuru.